Lijep pozdrav, u današnjem klipu govorimo o tome kako da pravilno predate vaš oglas na internet i koje sve trebate stvari pripaziti, na koje sve stvari trebate pripaziti prilikom predavanja oglasa. Ja sam našao 2-3 sajta pa ću vam pokazati na 2-3 sajta koje stvari trebate obratiti pozornost, odnosno kako da predate oglas, koji je postupak. Uglavnom sva 3 ta sajta koja sam našao su slična po principu. Znači za sva 3 sajta trebate biti ovdje registrirani, prijavljeni. Ovdje meni se piše ovo, ali vama kad uđete na ovaj sajt oglasnik.hr će vam pisati registracija prijava i vi se morate registrirati i ispuniti ime, prezime, korisnički račun, za privatnu osobnu, a za pravnu osobu morate staviti ime tvrtke pa ime i prezime voditelja firme ili direktora i tako dalje, telefon i što još ne znam što se zahtijeva. Znači bit će vam ovako crvene zvjezdice prilikom registracije na koje morate obratiti pozornost, koje su bitne. Dobro, sad kad ste se registrirali idete na mail da verificirate račun i dobit ćete ovako link od aktivacije. Tu kliknete i onda se vratite vamo i imate ovo. I sad što vi hoćete dalje da radite? Želite predati oglas. Naravno besplatan. Idete na ovo plavo, predajte besplatan oglas. I sad vamo imate kategorije. Znači recimo prodajem auto, idem na automoto. Nekretnine, nekretina, turizam, neku apartman, iznajmljen, sport, recimo što ja znam. Nekakvi tereni ili nešto tako, teretana, glazba i tako dalje. I sad vi nađete jedno od ovih vaših u kojoj se nalazite, ovdje imate i usluge i tako dalje. Ovo zvjezdice, tu morate pripaziti da se ti oglasi naplaćuju. Znači vi te oglase morate naplatiti, a ovi ostali di nisu, ali naravno ne cijeli oglas, nego jedan dio oglasa se naplaćuje. Znači ajmo konkretno za usluge. Znači naplaćuju se usluge adaptacije i svega toga, ali recimo samo se ponuda naplaćuje, a potražnja nije. No dobro, sad ću pokazati na nekom drugom primjeru, recimo na Automoto Nautici i recimo ja imam automobil, želim prodati automobil. Uzimam ovdje prodaja i idete ovdje predaj oglas za ovu kategoriju. Sad opet morate napisati naslov, što prodajete, proizvođača tog i tog, županija, ako se nalazite u županiji, ako ste u inozemstvu, onda inozemstvo, onda godinu proizvodnje, pa kilometražu, pa registriranje do kada, do, šta ja znam, 7. mjeseca 2016. vrstu goriva, dizel, elektrohibrid. Znači sve ove kategorije gdje vam je crvena zvjezdica morate popratiti. I ovdje u opis možete dodati još neke dodatne stvari i ovdje imate dodatne podatke, recimo karoseriji, broj vrata, broj sjedala, koja je boja, ili bež, bijela, crna, crvena, ljubičasta, naračasta, smeđa. I također možete dodati i ja mislim trebalo bi da se može dodati fotografiju. Evo je, dodaj fotografije i onda nađete fotografiju tog vašeg automobila, a možete naravno i YouTube video snimiti, što je još bolje i pobliže će vam prikazati taj način. Znači neko će tako bolje vidjeti da li će se odlučiti za to što prodajete ili neće. Ovdje možete dodati kontakt, broj, telefon i tako dalje. I onda kad ste to popunili idete vamo na nastavi predaju i bit će vam ovdje vrsta oglasa i na kraju birate plaćanje. Međutim, ajde, da popunit ćemo. I sad, kad dođete do ovog drugoga vrsta oglasa, birate osnovni mali oglas. To je besplatno uvijek, ili ako ćete istaknuti, onda morate platiti, ili premium oglas morate platiti. I sad, recimo, ovdje je sad neko upozorenje, ali nisam stavio broj telefona, ali to je sad manje bitno. Možete imati mali privatni oglas, mali foto oglas. Recimo ja ću sastaviti osnovni mali oglas, samo da vam pokažem i idete na, ovo ćemo izbrisati, čekajte, sad sam ovo nešto zeznuo, evo besplatno, mali privatni i idete vamo na predaj besplatan oglas i sad meni piše da je moj oglas predan, mada nemate šta vidjeti vamo,
cijena je tolika, ko fol, stavio sam neko bezvezno auto, ovo onako, i to vam je to. Također sam našao još jedan sajt, Market.ba, koji ne vrijedi samo za područje Bosne, nego i za Hrvatsku i još neke zemlje. Tako da i ovdje je sličan princip rada, morate se registrirati, pa onda ići ovdje na aktivaciju, verifikuj račun i to vam je to za Market.ba. I sad hoćete recimo objaviti oglas, pa birate objava oglasa i onda hoćete ponudu, potražnju, najam, uslugu, recimo uslugu iPhone, šta ja znam, 6S. iPhone 6S mi nudimo, recimo, to je neka informatička usluga, sljedeći korak, i sad birate naslov, o čemu se radi, kakav je opis, koliko je to konvertibilnih maraka, mada vi ovdje možete staviti na upit, ne moraju uopće biti marke u pitanju. Ako ste recimo iz Hrvatske, onda su kune, ili šta ja znam, Crna Gora, Srbija, Bosna, znači imate te sve zemlje. Sad ovdje možete birati samo Hrvatska, navedeni kanton i tako to. I princip je isti, znači isto koji zavod, doćete do dijela kada ide promocija oglasa, isto kao i ovdje, i onda dobijete ovako nešto, samo naravno ne ovako, nego drugačije. I posljednji sajt koji sam našao je Njuškalo.hr oglasnik, najveći oglasnik u Hrvatskoj. Tako da ovdje možete sve naći, auto, moto, nekretnine. I ovdje isto trebate biti registrirani, ali ja ću vam sad samo pokazati bez registracije ukratko. Znači birate neku od ovih, opet ajde auto, moto, osobni automobil, nastavi. I onda ovdje birate godinu proizvodnje, sve ove pod zvijezdicama obavezno mora biti ispunjeno i kad ste to završili idete ovdje predaj oglas. Naravno morate biti registrirani pa prijavljeni da bi to mogli, I onda će vam oglas izgledati ovako nešto, pisat će vam cijena, ime vozila, marka, godište, koja je to, znači zemlja je Hrvatska i tako to. Ovo sam ja sad bez veze i kad je objavljen, ali ja sam sad ovo bez veze napravio i to vam je to. Ovdje kod Njuškala ću vam, i možete također, ovdje vam oglas traje 45 dana, ali nakon 45 dana vi možete to produžiti. Međutim, što sam htio reći, htio sam vam pokazati jednu još stvar, a to je oglašavanje i objava oglasa. I vi ovdje možete kod objave oglasa istaknute pozicije oglasa i ovdje možete znači staviti da se vaš oglas ističe od drugog. Recimo šta ja znam, skok na vrh. Možete staviti da vam oglas bude pri vrhu kad upisujete recimo sad šta ja znam kategoriju automobil i da vam se oglas odmah nađe na vrhu. Naravno to nije besplatno, morate platiti, to ovisi koliko imate sredstava na saldu. A saldo je za one koji ne znaju račun, znači kad se prijavite vamo pisat će vam gore sredstva na saldu toliko i toliko kuna i to vam je to. Vi možete znači na te načine malo poboljšati, ajde da tako kažemo, promociju. Znači imate ovdje još wow poziciju, super wow poziciju, Njuškalo večernji i cijenu i način plaćanja da promovirate oglas. Znači ovdje je navedeno karticama, općim uplatnicama, SMS poruka i prepaid bonovima. To vam je to. Ako vam je nešto nejasno možete pitati i kontaktirati e-mailom njihovu službu. Po meni su oni najbolji u Hrvatskoj. Mada ima tu još sajtova koji sam mogao reći tipa kupujem, prodajem ili tako nešto, ali ovo je za početak bilo dosta i primjer kako to zapravo funkcionira kad stavljate vaš oglas na internet. Eto ga, to je bilo to za ovaj klip. Ako vam je bilo nešto nejasno, slobodno ostavite pitanje u komentarima i ja ću na to probati odgovoriti.
a do tada, odnosno do sljedećeg puta, lijep pozdrav!